Normal kan nyam ka nasdiala content barwani lingwaseme biya kamal ka Norona TV channel en wala eshan ka bangwan ka pairo ronkin dangro udiyan dangro udu bakel bana report in county berech bana ka linkel shik dob dana kona linga jena wen kenyam neri yendial ko tan shangam cho bana right no ka tin lat ka kum kirmi yadit te de let kum kim yadi kete ban linkel ka kan report tene kenyam ban right kamana chala de kum SSPD shikan kum SPL ayo shikan shakika shikan shakika ban lian kamana chor lat gwasame ka ban respond ana chala ba kum SPL ayo ban jiling bakel kum kem yade teken ge report mi chikana lat ka report mo report mi je galon shi report no gwa ngai kone gwan wo kum kem yadi chak chedit te ga tun wanon de channeling batilat ke kum kem yadi ke te baj bi kona ngaje gwan wo ken charge goro don te ke malmo deben so nakan kon nakana loro bang ano kabiga chak bukana lat report nyam gwas men gorban yo ayekel te kon ke don bu kon link okay alla SSPDF kan kuma SPLIO kana gwanyen wo ete ke prisoner of war te chokko wal jok te shanak dor shalka walgak Darashal Walgak in Guadaji Korchet Walken. South Sudan People Defense Force, SSPDF, or in Ken South Sudan People Liberation Army in opposition, La Kuma SPLIO, Moraika, first by President Dr. Ring Machartin. Guazame Malatkame Heken. Kure dana chito kawalga ka kubo ka jongle state ka jomo chalat SSPDF spokesperson luro e kongte ka jomo chalat gwasme chikala do nene shika panye ne tishiri arki tishiliu dikan ka jek kawalgak de ne dangwal jok te ka shipping container ka joran dikan lat gwade shi deni SSPDF chikan kan wake up ko jala walga kan je kan ga container an momme mi chikan lat la shipping container container ko la ko la ka to ko me chi kuma SSPDF cha ka gwen wich me chikana chikan je SPLIO chikan ka book match aka wan kan wich an muten wana mo bokana woni kakan shipping container to tona to kukan ladan wala to ichi de ne SPLIO chikan ne ken kan connecten ken de ne to ka de ndang waldi ko tone ken de ne te kon lana ngon ga chi de waldi ko den rew de ndungwan chu ko nyande wudo dok de ne ken an kirmi yadit ba de ne waldi ko to kan jala do chi ken ga ko container billion dawood by the way ken de ne SSPDF bi chi ko chobo chicken we chicken book ka wan kana shedmen chalin kari pona dial no gwad mo mishiga beno you bere which no chicken go the content de nikelten chicken you gor o chicken we chicken book so mi chicken me alla keri pon mishalat ejen kor jogo medan ci ko ne de ti lat ka mesha nak ku mes pela yom de ni SSPDF ka de ni SSPDF panken nak kamone ken akan de ko ne akap ku pajut ci mangai kona yaga kevin e ken de ne to lo chagalat gwaskel je ne ken cha ko nyot ke video nyot kana lo tele mi de SPLA yo de kan ngana kaja chara di nyolat gwasme MSF la humanitarian te jo kan la de ko gwade dan yen kaka wa cha tanat
chila din SSPDF te cha kep cha tan in cha kam yamsa ya ga nan ka pere ko uror kanti ala ra jera luro e kongon ma jena korme chikan na ne ti kana kef chikala do tana te cha kef te gane kana kef ba ne de ti la jibon yo ananga kan cho ga nang dol wal chukum ker ya di kala do no men chine nen ka dor shal ka pataya chine lok cause cha de ni ko cha ganak genere ya nenten content cha na ku SPLA ayo kan de ni kala de SSP up tin rate gen chikala gwasa me ne dan wan chika ken do kula ken ka jamo jen gaina ko me ni na ka ku SPLA ayo by the way taram de lepal de yo na kan dial so ne dan wan to wuka kennedy mi to go no cha kan nak de ni SPLA ayo shi mu ka dan kai kana gwasa me report da ne chalat gwaseme kuma SPLA we different can report chalat jen gudu me report chalat kuma SPLA yo me cha non ke Saturday akone Lampol Gabriel spokesperson ke SPLA yo chalat wona na ajani shawal gak kata ngon te janang jok raja kef de ni SSPDF dok den kawal gakan de ni SSPDF la de ni jana de kin yadit a chukan civilian kan ganak ka chugo dol dial yukan kawang rewuch SSPDF chikan wal gak chikan shu attack e jane shiga civilian dial ke jiwo dial kan ganak you know so kan chigo dol dial kan kawang ka kor ka ngora kan wini wang wa chicken wikeli kan kon clear out ko chicken na chicken ko bubuk and then mi chicken chubre wojo you can civilian you can ganaka you can wojo kan wang again gwada ndara nak ne de kontila prisoner of war ne de kontin la dini SSPDF te konde cha ka bidini SPLA yo so mi chicken na me chikuma SPLA yo chikala do go investigation mugu gonna compare ko right now la gi SSPDF no ishi de ni SPLA yo shigna yigan nganak kan ta mitala jojo kan te ngane dan wan ati chicken ku la Kennedy number question anyok we chaje wanga kan de ni SSPDF kuma SPLA yo nana yen chalat kan de ni SSPDF gwam shiga civilian yigan nganak tan gorjeno ba ke investigate why kan naga ma gat man taram jikana pare we kan iri koni kan geje ana ko ngai kon malar ke kin ya di ja gorno mi che jege ne to ka yenji ne re kolan wore ka tin ka SPLA yo control area ka yen target so na me mi chalat ko me kin mi yadit kuma yo kan shi withdraw wada danan chikur chaben mite kane ito moti shanak naka dini SSPDF ke report an inshallah naka ne makon na Lampol Gabriel anyok to add on that la dini SSPDF ngai kon warga cha gor wudu shal kame luro ekong te warga misho gor je MSF Medicine Sans Frontier organization money an organization ma shabel akuma kirmi yadit an yo mu kan yane te cha kef prisoner of war mu kan ngana ngala jenon a cha ga jogo no ne ko jigan jo yentin ga tetten jigan ko jogo no tene ka 1 year kan e men operate ngwatmo 1 year tene jentene wal dene ko operate di ano ka to ko tetten so mi yodo no mi de kuma kirmi yad mi de ka kai kaj a chakan jam savika ano te jam savitetin ka che jam sav chikana lo nyo ko merit kana ano men chi ala de chi to min da te dia ala ga mane kum kem ya de de dia ka kait ne chi ga to so na me da la mi dong de yanalin another report gwasa me de kono nyo ko men kono ke de kon lin
ban right kiud Michel ga Johnson lu wa jew jen chabat Johnson lu chabat kwa ka gwa da antetin right now the situation around to occur colonel na ito ngwana wa deeply concerning ku kan dini SSPD wa batkan ye kon dia linga no sha la tanki de babe dan dung Borshire me ya kep ke dini SSPDF cha nyo kam ke dini SPLIO right now cha nyo mo ka ko je dini SPLIO kep tet ke dini SSPDF do ba kap ko je jenene ala e ambush ni jen mishalat wa kana kap kana ka bombe kana nang bor nang kana ke terbila dien dio je lot nang kana joy kana dan gwala mo shayo ambush tin cha kap terbil dang jok te widien ke ka match kan de ni SSPDF ring ram ne ring da ka report ana chano so na mokel kwana we kamen right kon kwido gwasamene Johnson lu ke report mi chano wajen charge mu ka bot charge mu ka bot gwada danan ci Korea to oktan wadi je de ni SSPDF dial chaga da ka dor la common structure real wa chaga da ka dor wa ko ka gwada dan teten right now wa chen statement mek ko wa kan dier kan ko dong mi cha gwada en changach don't tell them but remember like in George no Johnson in quite go down to right now ngay kona ni siang ken de ni kirim ya di te right Johnson lo kan mala right ka South Sudan Broadcast Corporation mite ka mugo am chicken jek Michigan which kana kaf la liak karodian long ba jo lat SSBC but right now SSBC chabit tele report ka kwi kan gane no so quite a gwada dan teten am ñu don tama wa bad Johnson lo inke jan gwasame ka jo dan chalat no jan chaje mu ka bot wa ne me dio je very concerning ko wajen be moral dung SSPD be je weekend ko NSSPD moral lente ko Michigan general kan kulen bu kule we ko lo la le shi kan boom no jen special agwelek force de ni ten ten kono to wanko ko ngai kon dia lanu SPLIO kana lo nuer wai army chicken ngar ka chicken jong so wa e worm di deno chicken SSPDF unit chicken scattered ke chicken ka joch alo je kana dagdor no ajen do brana wa chi senior officer ke brigadier kel ke two colonel chikabat kana wa kana ukan gorka piu ka report dana shanong wa chachu ambush and wenemi open ambush chi SPLIO chikana declare no na wuka ka advance toward Juba ka dub down one na another report kaka Johnson link kwa gwa dan teten so let just keep it like that chana palen of course ngode tele full detail but chala do shamu ka bot ka report shalat ka media ne kuma SPLIO kana taken ka dub dan one ta bika chop ka jere which ka Juba name a coordinated strategy that kana kan dub dan one to for past mnyodo bukum kir mi yadi ba chara agwa mudub dan one mode kuma SPLIO chop ka jaga Juba ko Juba agent base agent center mandit man ti dictator teten kir nyen gwada ande kireten mitera mi ba dun ke ba kapin bala kir aminge yene la dictator cheng liu ne ke cha diere ki mi nyo we da mo roake no cha diere ka til kon lat kordi la te tin ngwa mo tap le da ngwane la ja chara no baka joch kene de to ma ba jo jing gwada ante tina ba jo rior no gwada ante ta mi che ken baro da bar ka jana chi na chi gutunju so go kuje mo kir cha mu ka warning SPLIO bene Juba bene kap bene ben ka for direction so na me emiten
so ku money mi je tuogon go to kor mo che bet ka bur ka jongle kana ko dana to gwad mo ka penal yo je me changa cha report chana ling pat ka je ke kwi ngor wai ami ke gang dor kir tin konen chi we dor shal ka balet ke de ne spela yo ka report an chano mi je jongle je jo de gwano cha je ke spela yo ano ka wona rewi ke juba wabe baje mat ke kum kirbi yadit wabe kirbi yadit be shoot ke ba mal baje chol ba mal baje long bane kontin la peace partner baga jogo no kwa mal kwa implement gen menen yan retu man peace initiative teten no to man peace initiative ba to gon wala ke jeylat ni ma ci kum spela yo jala do opposition da lo nya da kuma char mukan yan lo ntel mi chala mal sine be participate ka gen to man peace initiative mo 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 ngot pin ba jekka ma wala ba lo da ba pala wala mi bi spela yo buga participate ke je kan participate mi demand en ke releasing of dagma char mu ngoda tin ke je kan ngani den ba joy kan etin content and when mi ko natani lu yet jiram dana te ke power right now ano men kut dial ku ga yalika tena bon dana jel ga jekel so en kir be deal char and go down one ati ngai kon dial eastern equatoria western equatoria to ko te tin jongle apenal win gi unit state go dial ati to ko te tin so mu kan ti kir che goro be dial bakari alaka be kir be tong wan kan long baka bat baka lose ko ngai kon dial no kor mala anonga ni distraction teleman la no mi te kir mi yadi chale gwinja no bala ramu bete no alo no ko kor aratin and then go be bejamat so na me de la agenda andi ling ya kam dan le rode another report mugur no banyo ko munyo ka yakel and me very concerning ka population kenere kontin la tin one and kontin re kem ka IDP kem ka penal ka malakal UN mission ke mistake report michigan lat gwasme lat kene ke sunday michanga badda ka payro ronkin dangro wuri jandangro bakel report ka lat gwasme kan be ka jn ka POC kamal protection of civilian kan be ka jn ke joran kanalat kan be ka withdraw kana kula no why mi dejen ga kamone en kam dan de jenten lai DP cam mi ci ga jenten cam ajen ko ne wan ko rel baka ne re kono barkarodian chat jang menen warabo mi ci na ye jen go dan ko to na we ka IDP cam so IDP cam tene dial te ten war tan de jang tan te te ten dor dial ka ten wana mo ken ne gwada na ren dolto ko en malakal point shi safan malakal town so la tiang no betere kal ka IDP cam question odi ngumi jen ke unimis te jen ku ka rodin withdraw ko jamo ngai kona 10,000 kare kem ken wano why ngumi jen ka jo chalat gwasme ala unimis mi kana lar no jen ken konta mate ke rundang baro ka dor chal ko mo malakal KN POC dalarte rundang baro mi jen kana wana mo we mean that new the jen o she contract den chetu chikana jen lo arabang no contract kesuk ke jetel funding no chikana ngotin ke unimis ko kan de konen kon ke tin gang ke refugee camp ni ke IDP camp kan yes she volunteer but tigatin ko moy ka yo she volunteer bang no kulan ko we just che ko no ba na gang but mo ji ka yo so when she funding ke talk managing bob jen and because well is paying a lot of money ka jen kwiji unimis ke ne ko la refugee te ne wan ko benefit and when she benefit she ka talk la jen kan so that's responsibility dien be you tu ko ngwa mi chi yo chi ka tu so right now jen dien bejamet wuri shale Priyanka Chauzuri Teraike Radio Tamazuch
akan let ken kel ka penal state akan national authorities kaji humanitarian partner and go ba malakal push site bari alika ano bi ken bukuma bi ken sai mo bi ken gang ko bi ka jen yudo mukya mu we under kuma South Sudan be bejamat ko jigala do jenda ba which ba jala titka kuma titka kirmi yadit. What do you think? Mijen kuma kirmi yadit jena sorry mijen unimis jena ka ngade ka apnal ka malakal. We mean that there's something. IDP camp chede dot pin SSPDF chede matwo ko ngai kona chede mo gwa medo. So much it kana mo jaga vulnerable people ko biki chuch ano bi ba lanke like par ba yakam kum kirmi yadit na me bejamat. So ajen mi kan lat gwasme jorani kalat ke warga mi cha gora ken mi kana gwar ji malakal chik ji apnal chikan warga nyo kam loy kene no gorga na chang wan ka paira ron kin na nang ro bakel ano chene no kono be unimis be titkada be pingen ala malakal IDP camp al POC Jacob Dollar na la jen ko governor Jacob Dollar jaram dana la kur chiga warga nyo chiga no kono ebu kume bi camp be pingen so na me disaster and kum minang ne ken yo jaram dan de na gang ka camp. We mean that tell me chale camp right now chale chete kan Malakal town ko that's what happened. So be jama so de kuli jogo no ne den kon te Malakal town kim te daga IDP du mate ram mo de ro wo Malakal de ragwa de we gwada den ko na meni bala disaster ka gwatan be when no te ga kore ka ba kuma ba je kam IDP camp can be gang ngada jen wo che je ga yeto. So na me da la report and ban nyo jeka report dien no biya tagaman